changamoto ambazo zimetajwa katika ile barua, moja ni issue ya promotion and resignations, na ya pili ni mambo ya shortage, na ya tatu ni kwa mambo ya uzeeni. Kuna upendeleo wa aina yenye hatuifahamu yenye inaendelea, kwa sababu hakuna vile muuguzi mwenye amefanya kazi miaka 14 ako na job groups 2 na labda mwingine ameajiriwa miaka 3 iliyopita na tayari ako na job groups 2 ama 3. Tumekuwa na dialogue for a very long time, na sasa I think inafikanga wakati pia punda anachoka. Na hapa ambapo imefika sasa, tumeamua hizi masiku zimebaki, tunaenda tu kuambia wagonjwa wetu ya kwamba kuanzia tarehe 20 na tarehe 21 tunaenda mgomo kama hatutakuwa tumekamilishiwa mahitaji yetu hayo matatu.